Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marian. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua atawanan nga agdenden na kami kini Kenneth a nobyok kas agasawa. Adamat na natalgad at trabaho mi. Ngem saan latakano a nakasagana iti panagkalay sami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marian. Diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Maminano ka di nga ibagakan ka, asa anak pa anak sagana, Marian. Anya nga rod di makagapo, Kenneth. Nahustuan tan iti edad. Awan mo't parikot no maipapan iti kwarta. Taadamot na talgad at trabaho ta. Apay ay adagulit ka. Sa anak nga rod anak kasagana, kunak lang nga rodin. Kastalatan? Kastalatan akanayon ti isungbat mo kanyak. Aglisi ka man kit di iti dalan. Di mo dadalan ti aldaw ko. Tadapay trabaho kita. Saan ka mauawatan, Kenneth? Ita nga addan urnong ta. Ibagamkit din asaan ka anak kasagana. Wano? Agsardan kan. Adati, Di mo urayan ang makapungtutakan ka. kastoy ka di ti kayat mo. Ti agdandan na talatan, itilaksit ti kalaysa. Abay nagkabil ka. Saan ka mo takasta idi, Kenneth? Anya ayamanen ti saan yo anak kinaawatan ka ni Kenneth, anak ko. Masansan moten ti panagapayaw. Diyak namin maawatan. No apay adi na kayat ngagkalay sa kami, nanang. Adamot na natalgad at trabaho mi. No saan pa'y laan nakasagana, di mo pilitan. Narigat no agkalay sa kayo, ang mapilpilitan laang ti maysa kada kayo. Kaanon to, nanang? Agpada kaming agtawan iti 30. Ay kat dumteng to siguro Diyak la maibaga no kaano. Sabalit agparparik na kanyak, nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan. Kasano, no adagaya man sa bali a babae iti biyag ni Kenneth. Kat iso ti makagapo, no apoy adinak kayat nga ikalaysa. Ay na, anak ko. Di ka ko maagdanag. Kanayon mo't nga agawid ni Kenneth dito'y balay. Oh, Kat, kumusta nga Marian? Nalpas mo ka din ti report nga impaaramid ni sir? Carl? Oh, anya? Pasensya kan, namjak pa'y nalpas. Hoy, anya nga minaya ti pakaburi-buram. Dakkel nga rod ti parikot ko. Hoy, kastalatan akanayon ti rason mo. Anya langan ti ibaga ni sir kan ka, no maamuan na, asaan mo pa analpas ti impaaramid na. Kat idi pa'y last week nga impaaramid na kan ka. Tulungan nakman kit di. No sa anak lang ang maasyan kan ka? Ala ka din. Tulungan na kun atap na malpasan. Naka-order akon iti kapita. Agkapi ka pa'y Oh, anya manen. Jakon amo no anya ti aramidet, Carl. Anya manen aya ti parikot mo. Aging gaita, saan lata akayat ni Kenneth nga agkalay sa kami? Anya? Kat na nabayag kayon nga agdandan na. Dayta nga rudkat. Iso akayat ko nga agsimpa kami matkuman. Ta saan mo't amabalin nga agdandan na kami latan itilaksid ti kalaysa nga aginggat inggana. Amangan mat no... Ay, Amangan mo't noan niya. awan. Lipat mo dyan bagak. Ibagamkit din. Okay aklaang. Kwa, best. Amkek, nga amangan no ada sa bali a babae ti biyag na.
Isu adi na kayat nga ikalay sana ka. Tapno nawayada. Kastamot lang ti atap ko. Iso adi na kayat nga agkalaysa kami. Tapno maaramid na ti kayat na. Mismo! Ada ko nanang. Pasensya kayo no narabyanak. Ay, okay lang, anak ko. Ni Kenneth, Ada ni ti sila diyaw. kunaklakit din no saan pa'y nagawid. Ay, kasangsangpet na lang itay. Agyaman ak nanang. Sige nga rod ta sumura ka kon iti silad mi. Nay, saan ka kadi amangan? Sa anak amabisin nanang. Nagkape kami ngamin ka ni Carl itay. Marian, mabalin ka ding agsarita ta. Anya ka di ti pagsaritaan ta, Manong Noel? May papan ka ni Kenneth. Apay ni Kenneth, Manong Noel? Nakitak ida iti babae na itay. Nagmayat nga ron ti kakatawaan da. Nagsweet da bay. Anya? Ading ko, di mo manen ibaga asaan mo apat yan tinbagak. Saan? Saan apod no dayta, Manong Noel? Hello, Carl? Hello, Marian. Sa dino ti ayan mo? Itay pa'y asap sa pulan na kan ni sir dito'y office. At dagan o ipaaramid na kan ka. Saan nakasumrak ita, bes? Maditiriknak. Ha? Pakibagamlaangan ang maditiriknak. Iso asa anak pa'y asumrak ita. Sana bale, sumrak kak intun bigat. Anya? Si kapay laang timakam mo amang ipalawag ka ni sir, bes. Apay, awan trabahom ita, anak ko. Anyat orasan ngam nakatugaw ka pa'y ladita. Sa anak asumrak ita, nanang. Da, apay ngay. Maditiriknak. Nay, anyat marikrignam aya. Nadagsan nga ron ti bagik, nanang. Kayat ko ti aginana. Agpudno ka man, anak ko. Adda ka di manen saan nyo anak kinaawatan ka ni Kenneth. Ha? Ay, awan, nanang. Sigurado ka. Uwan, nanang. Okay aklaang. Alang rod. Aginana ka numaditiriknam. Ayaban kan tulaangan. Apaman ang makaluto ah. Agyaman na. Tanakisinara ka kanyak dito'y park, Carl. Una, tamadanagan ak unay kan ka. Hoy, unay mat ngaminan tinobyom. Diyak amo na niya ti aramidat, bes. Aglalaw ti mapampanunot ko. Nupudno man ti imbaga ni manong mo. Rumbang laeng ang makiwin naswas kan kwa. Diyak kabaalan ti makiwin naswas ka ni Kenneth, bes. Nga uray saksaktan na ka? Eh, No siyak ti sika. Amangan no idipay nga insinak. Carl, Sa anak amang rabrabak, Marian. Awan ti masakbayam iti kasjay a klase ti lalaki. mabalin ka di tagsaludsod, Manong Noel. Anya ti saludsudam, ading ko. Sa dino ti nakakitaam kadak Kenneth, kanti babae na idi na minsan nga aldaw. No kasta, mamati ka kanyak. Uwan, Manong. Kat pangaasim, taibagam ko mano sa dino ti nakakitaam kadakwada. Apay pay lang anas kan amaamwam no sa dino. Kaya't ko nga minapanagnakan, nupod no ti indanon mo kanyak, Manong. Sige ading ko, no kasta lang gayam, ibagak kag ka no sa dino ti nakakita ak kadakwada. Ay, anak ko. Amangan met no maisagmak ka iti dayta a planom. Saan, nanang? Agan-an nadak. Apay nga min no kumprontarem laangan ti asawam. Saan, nanang? Am-am mo yun ni Kenneth. Saan nga agpud no dayjay, no am mo na nga awan ebidensya tayo. Hanggang siyak ti madanagan para ken ka, anak ko. Awan ti rumbang apagdanagan nyo, nanang. Saan akon nga ubi nga basit? Kahit
Asino nga rod ti kadwam? Ti best friend ko, ni Carl. Ala anak ko, agan-anad kayo nga rod. Sa dino ti papanam, Kenneth, nakapalas ka mat. Ada napatag nga ramidang edi opisina ita, Marian. Day off mo ita sana ya? When day off ko ita, ngem adda emergency di opisina. Isuanas ka na mapanak itamot lang. Okay. Nasaya, tamawatan nak. Mabitlaang. Apay adi mo mat insuot ti uniform mo. Sana bale? Sanak mo't nga agbayag iti office. Kasta ka di? Awagan kan tulangan, into nagawid akon. Awagan tarupam. Oh, napauli magkamit. Okay ka kadilaan, Marian? Uwan. Okay aklaan, Kenneth. Dala na lagip ko. Marian, sigurado ka kadi? Adito'y tinagturungan ni Kenneth? Uwan, sigurado akal. Makitkitam ka di day ta nakaparada alugan iti sangwanan ti basit abalay. No saanak ngagbidot? Lugan ni Kenneth dayta. Husto ka. Lugan ni Kenneth dayta. Kat atapag at ibabain na ti umay na sukunan. Bes, aglamang tapay. Amang makita data. Saanan? Saanan na masapol ng aglamang ta? Aguray talaang ditoy. Sigurado ak arumwardan tumatlaang inton madamdama. Uy, siya akong timadandanagan. Anya ko matipagdanagam. Kasanon, no kabilan na kamanan ni Kenneth. Padasan na. Ta saan akon nga agdwa-dwa amang ireklamo kan kuana. Agyaman na, ta sinukon na, babe. Siyempre mat, sa dino ti kayat mo papananta, Rebecca. Si kanti makaam mo. Tinapatag, kadwata. Okay. Babe, gaya ma. Marian. Juan, siyak nga rod, Kenneth. Di mo namnamaan anasurutan ka niya. Si kakaditi bagbagan ni Kenneth, aka-live-in na? Hoy! Di mo gamden apagsawan iti dagas ti best friend ko. Taadayo ang napimpintas ngam iti sika. Talaga? Apay nga rin ang nagsapol ni Kenneth iti sabani no napimpintas ti best friend mo. Isuka di tinang isukatam kanya, Kenneth. Isuka di ti makagapuno apay adi mo kayat nga agkalay sata. Tapno nawaya kayo iti daytoy ababae. Saan, Marian? Agpalawaga. Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Itamot laeng. Agsinatan! Diyakin pagaro pa maaramid ni Kenneth ti kastoy kanya. Bes. Di ka nagsangit, best. San arumbang asangitam tikas di a klase ti lalaki? Nagsakit. Maawatan ka. Nga maawan ti maaramidam. No saan asikati ay ayatan na. Narigat matlaang no ipilit mo ti bagim kenkwana. Taamangan no si kamot laang ti masaktan iti udi na. Kayat kunti mata. Di ka agsawi iti kasta, best. Patipkaram ka di ti pakinakam mo. Tay kinunakitayan. Saan ama ikariday jay a Kenneth para ken ka? Pagyamanam laangan tanasapsapaan amwam ti pudno. At daibagakan ka, Marian. Sigurado ak amaklaat ka iti ibagak. Oh, anya mananday takal. Agkalay sa kanun da Kenneth kan Rebecca intun umay abulan. Oh, atoy, invitation letter. Kasta ka di? Good for them. Uy, saan ka masakitan? Apay ko mamasakitanak.
May sa atawanan tinapalabas, bes. Naka-move on ako na niya. Uy, nasaya at ano kasta. Kat, anya ti planom. Mapan ka iti aldaw ti kalaysada? Of course! Invited dak, isu amapanak. Si Kangay. Apay ket dinasaan. Oh. Congrats, Kenneth. Agyaman ak Marian, kumusta ka? Nasaya at aklat tamat. Sana na nasakit tinaga mo kanya. Si Kaket Dimad, napalabas ang dayjay. Nalapit asaan adata tinaituding para ititunggan maysa. Isa na pasamak ti kastoy. Agyaman ak tamaawatan. Sapay ako matamasarakam matan ti lalaki aparaken ka. Ne. Dinak-arakopan, Kenneth. Ang mga makita na ta ni Rebecca ang asawa. Pasensya ka, Marian. Maragsakan aklaan. Taimay ka iti kalaysak. Inaklon ko ti amin kat saan kon nga inpilit ti bagi kini Kenneth, Mr. Lonely. Tadyak kayat asyak ti makagapo iti sanda pagkinawatan kini Rebecca. Single aklata nga aging gaita. Ngem makunak anaragsakak met. Alakastan katagyamanak. Tuy pagayam mo, Marian. Marian pagayam ko, agyamanak met iti daytoy apakasalitaam. Iti banag ni ayat, at daragsak, at daliday. Kat nasken ngagbalin ka natibker, kan nakasagana, amang saranget, iti ipaay na aliday. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasalitaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Marian, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.